Kajingpulia na kakita baar o Samuel, kalandong kabahin riyo gad kot kat ara hadu kat san, par kat inyo hadu kat kendai. Lalet yathu ya usim David, utrai ulagirku ya kiying kasem u Obed Edom, pat ya ki ay baro ki jongu nagadaw kasinduk ublay. Kumta u David ulalet ra ano ya kasinduk ublay na ying u Obed Edom, siya kanongba u David da kajingnek men. Haba kito kiba ya kasunduk utrai kilayat Henry Sinjam ulaknya umasi bat ulang rod lud ubasngan. Udapit ulashat akhmat utrai kanba unang bat ulapan po da ka epot linen. Kumta udabin bat kiying Israel baro kaway kilawan ra ya kasunduk utrai da ka jingrisa bat ka jingsawa ka rongsing. Ti kila penrung ya kisenduk utrai bat kila bu ya ka hagajaka jongka hapo ke ying jan ka ba udabin ula pendyang na kabenta jongka nagta udabit ula terwa kijin thang bat kijin knya yabha yamyan hakmat utrai haba udabit ula deb banderwa ya kijin knya thang bat kijin knya yabha yamyar ula kerku ya kipat ba aga kerteng utrai kipat bat ula sam ya kibriyo baro shipait Israel shenram bat kintay marshi lui ukbu marshi bha kado bat marshi tukra uso kajur nangta upait ba baro ora let pai shalaying laying kaktien jong utrai kasam arpusaw kadkhad hinyo hadu shipom topli wang ya kikerdom topli ya kijingkhang berim banrung usim kaburam u Asia uta usim kaburam utrai ken ubaklan bat badan bor utrai ubating hagatma topli wang ya kikerdom topli ya kijingkhang berim baunrung usim kaburam u Asia uni usim kaburam utrai kipat yapom uni uta usim kaburam zela ka gospel kat kum Marcos ke nong balai kat khot lai puwe hadu lai pusan kakmi bat ki henmen ki para u Jisu kilawan kilayeng habar ki yeng bat kila pha khot yu upat ba u yashong tawyar ya u Jisu bat kilayathu hau kakmi bat ki henmen ki para jome ki don habar bat ki don kam yeme u Jisu ala juba mano kakmi jonga mano ki henmen ki para jonga ula pet ya kita kibriyo ki basyong tawyar yu bat ula kine ki long kakmi bat ki henmen ki para jawa jar ubale ya kamon uble utakin ulong upara ne kapara ne kakmi jawa ka gospel jong utrai